अहमदा मरुओइबा पाउ Manipur People's Bill listing ani tara humdoi Bharat ki President ta SNPBU haina taksilunaba MDA gi mihut sing Imphal thadokre. Mitai Maitai bu ST list chanhanbagi matangda political party sing ya sengba firep lauthokta singda board pifam thokte haina STDCM na haikre. National Green Co-op Scheme ki makhada Manipur ki school amadi college lising mari ga chamada pigedaba lupa crore 10 henba senfam haina thokrabra haibagi chauna chingnaba leire. Amadi NHNR gi lanmi singna nongmai chingdol da fakiba BIPL ge sinmi ahum thadorakre. Kurumzari Times of Manipur ge Manipuri Paumiyeng tabiri bamayam punom po ASHAPRIYA na taram nokchari hauzik pau sandok na pizari Manipur People's Bill lising ani tara humdoi Bharat ki President na SNPBU haina taksilunaba political party tara gi apunba Manipur Democratic Alliance ki mihut sing ngasi nungthil Delhi gi damak Imphal thadokre hiramasi gi matangda ngasi Babu Parada leiba Shiva Sena Manipur State Unit ki mayai loisangda pangthokiba pau gi mifam amada MDA gi convener Moirangthem Tombi na phongdokibada political party tara gi apunba MDA na miyamda pikiba thazaba dugi matung inna Manipur People's Bill lising ani tara humdoi President na SNPB na ba taksilunaba gi damak ngasi numit yung mamatong pung 12:50 taba matamda Imphal thadoklagani political party taragi mihut sing asina Bharat ki Prime Minister Home Minister amadi President unaduna bill asigi SNP na ba haijarugani masida lamdam asida lairiba political party CSO amadi miyamna sagatpiu amadi lairiba political party pumnamakna makhoi gi center da lairiba leader sinda taksinbiu haiki Aikoi apunba aikoi political party tara che amata chithadana aikoi Delhi sana ticket lojare mafam adu salaga aikoi Home Minister amadi Prime Minister aikoi gi Rashtrapati unadana People's Bill che masi aikoi Manipur miyam gi dongda khanbi dana kep to su mateng pangbi gre masi matanga aikoi pangbi dana tawbirabadi aikoi chachari ba aikoi Manipur miyam da mo han gi da pawdonu gi adugumba Kanodu Lagani Haiba, Wapam Luna, Imphal Taduk Sakadamani, Wapam Masika Luna, Manipur based Todra, Lavidiba political party, Punamanga, Amatoina, Manipur People's Bill, Nasu, passed on Mohana Bivada, Magi, Center the labor leaders in the Mating Pangana Bahabiba, Amadi, Aquina Sasari Bush, the Su, Makoi, Adum Lakpi, the Yawira, Aquina Maduki, Aqui Tong Hanjari. Mitai Maitai bu ST list chalhanbagi matangda political party singya sengba firep lauthokta singda board pifam thokte makhatana STDCM na sangsingadaba khongjang singi matangda March 13 ta miyam gi oiba consultative meeting ama pangthoklagani haina coordinating body of scheduled tribe demand committee gi convener L Romesh Maitai na phongdokre wafam asing asi DM college campus la laiba STDM gi office ta pangthokpa paugi mifam amada phongdokhibani paugi mifam adu da STDM gi thaupu ba sing amadi luching ba sing na saruk yakhi Convener L Romesh Maitai na makhatana haikibada Mars ahumda miyam gi achauba mifam na lauba warep Manipur Sarkar na tabi khidre tang taruk fawgi manungda Sarkar asina Mitai Maitai bu SC lista chalhanbagi recommendation thabiu haijakhiba wafam thabak ton thokpidre Manipur Sarkar gi thawong asi Manipur praja singna suki matik nungai khide amaromda STDM gi oina su pen daba nungai taba fawi Mars Mari gi assembly mifam da chief minister na house ta thamkiba STD man maram chai haina phongdokhiba wafam adubudi STDM na nungai ba poi adubu warep ama thabiu haiba wafam adubudi thabak oina onthokide masi yamna laibak thibani STDM na makhatana railway gi thabak ngasidagi matam kaktana thingjingani haina thamkiba wafam adu ngarangdagi Lok Sabha ge Mikhal gi code of conduct chanakhibadagi athingba thamlaba adu election gi thabak loidri fawba komthokle lakadoriba election asida tongan ba political party singna makhoi gi oiba ST list chalhanbagi wafam lauthokadabani karigumba lauthoktaba party adu da board pifam thokte STDM na changsin ba khongjang sing makhatana changsin khigani awareness program street corner meeting camera meeting na chingba kaya leptana changsin khigani STDM na laibak miyam ga changsin gada ba khongjang singi matangda khananaba March 13 nomaizing numitta ima khunthong hanbi sanglenda consultative meeting ama pangthoklagani mifam aduda miyam na warep amasu laugani haiki dun tribe ki status ta yawhan gadabani Indian constitution gi ngaklo yelhomi oiriba ekhoidasu atopa yelhomi da pibagum ekhoidasu pifam thoi haiba ekhoigi demand asida
लाकदोरिबा तरातरेलक सुबा लोक सभा की इलेक्शन सिदा लैबिरिबा पार्टी खुदिंगमकना मणिपुर लैबिरिबा पार्टी खुदिंगमकना मागी मागी ओइबा पार्टी की ओइबा फिरेब सिंह अदो लैपाक मियाम दा अखोई खंगलु हाइदर ममांग दो साइजखरे अदो अखोई हौजिक थमजरी मदुदी मागी मागी पॉलिटिकल पार्टी की ओइबा फिरेब सेंगना हाइबा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की यहौ से यानिंगी नत्रगा यानिंगदे हाइदना थमदबा यानिंगदे हाइबा कांगबु सिंगदुदा मिटै मिटै न भोट पिबम थोकते अदुगा नाखै सेंगना मसी यानिंगी यानिंगदे ना हाइदबा कांगबु सिंगदुदसु अखोई मिटै मियामना भोट पिबम थोकते मरमदी मदु अखोई लमदम सिदा लैरिबा इंडिजिनस पीपल अमो ओइना लैरिबा मिटै मिटै की खंदबा अदुगुमलबा मागी मागी भोट खक्तगी खनबा अदुगुमलबा मियोइनी राजनीति पार्टी राजनीति की अदुगुमलबा खुदोंग चाबदो लौनबगीदमुत लैबनी हाइदना अखोइना खंजै नेशनल ग्रीन कॉर्प स्कीम की मखादा इंडिया गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ना मणिपुर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की खुथांगदा मणिपुर की स्कूल अमदी कॉलेज लिसिंग मरीगा चामदा पीगदबा लुपा करोड़ 13 लाख 55 के सेंफम हाइना थोक्रब्रा हाइबगे अचौबा चिंगनबा लैरे हाइना महिरोई लुप एम्स की प्रेसिडेंट राजेश युमनामना हाइख्रे ngasi kwa kaithil da laiba mahairoi lup asige mayai loisang da pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makha taraduna ing lising ani tarani pan gi oina yamlaba senfam sing asi haukiba April 3 lising ani tarani pan da Manipur lenga ki under secretary of forest and environment na sahi tawduna order asi thokibani school college sing da national green corps ki makha da implement tawna bagi damak Manipur lenga na district implementation and monitoring committee semduna committee asi gi chairman oina DC Singh aduga SP DFO PHED gi executive engineer ZEO amadi MPCB gi scientist amana committee gi member sing oina yauri हाइरिबा कमिटी असिना नेशनल ग्रीन कोर्प्स असिबु इम्प्लीमेंट तौननबा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगे लुपा लिसिंग 35 गे सेंफम सु काइथोकली सेंफम कया से स्कूल कॉलेज खरा खकनतना अयाम्बा मफम अमतदा इम्प्लीमेंट तौबगी ममी ताद्री मरम असिना मणिपुर लेंगाकना हाइरिबा स्कैम असिगे मतांगदा अथुबा मतमदा अचुंबा थिदोपिदुना लैबाक मियामदा खंगहनबियु अमदी मराल लैबा ऑफिसर सिंह थबक्तगी सस्पेंड तौबियु हाइना मखा थाकी अम्बौ यंथोमद्रे मरम अदुना मरी लैनबा गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट बॉडी में अथुब मतमदा सेंबीदुना असिगुमलबा मयाम की महिरोई खुनाई की पैसा हुरानबा ऑफिसर सिंह मथक्ता मतिक चाबा परा तंबियु करिगुंबा मतिक चाबा परा तंबीदब तारगदी अपुनबै रैपा की महिरोई सिनपांगलुफ एम्स न महिरोई खुनाई का खुसमनरगा महिरोई की पैसा हुरालिबा ऑफिसर सिंह अमदी स्टेट गवर्नमेंट की मथक्ता अकनबा खोंजंग चंगसलगनी हाइबा वाफम से ngasi प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खुतांग थमजरी इम्फाल दिमापुर लंबी परेंगे माउदगी कौब्रू लेखा फाउबगी लंबी सेंबगी थबक सूरीबा भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के सिनमी अहुम थासिगी तरुक की अयुक पुंग अमरोम ताबा मतमदा खुलाई मतिक चाना पाइबा NSCNR की कैडर मंगाना नोंगमै चिंगदोल द फादुना पुखिबा दु ngasi टेक तकाइदना थादोरख्रब सिनमी सिंह अदु याइरिपोक टॉप चिंथा मखा लेकाइदगी कोंजेंगबम तेंबा अतोप मिंगना टेंडेन चाही 95 अपोकपा लैखिरबा निंगथेम जाउ याइरिपोक टॉप ओइनाम थोंग लैरक्तगी खुमनथेम गिपेन अतोप मिंगना अमुचौ चाही 53 अपोकपा लैखिरबा बाबा अमदी सगोल तोंगबदगी सिनाम बिजोय चाही 58 अपोकपा तोंबनी मखोय अहुम ngasi कांगपोपी पुलिस स्टेशन की मफम अमदा थादोकलंबनी हाइरी पानबा याबदी सिनमी अहुम असिबु टेक तकाइदना थादोरक्नबा दाबी तौदुना इम्फाल दिमापुर लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनखिबनी पाउगी मरक थाना तेम ब्रेक मतंग लौजरी थवायम नुंगाइतबा मालिदा निंगहनबा तौगनो मिपाल तांगदना नसागी होना जमंतना हिंगे खलबदी खुदोंग चाबा कया अमा लैरिसिदी सेंजा थुमजा याउदना इसागी हुमांग ममलतना नुंगाइना हिंगे खलबदी अदोंगी दमकता अखोय लैजरी Hello, good morning sir. Welcome to Lamjingba Motors. How may I help you? Lamjingba Motor na miyam da kana ba piri basing se kari kari no. Khudong chaba kaya ma pizari. Aikoina ब्रेक की मतुंगना मयाम अमुक हन तराम नोकचरी मखा ताबा पाउ पिजरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कांगबु अमना ngarang नुमिदांग पुंग 8 लोम तारकपा दुवाइदा हैरोक पार्ट 2 मयाई लेकाइदा लैबा मियोय अमदगी यामलबा युंगांग सिंह फागतखरे फारबा मियोय अदुगी ममिंगना वांगखेम पोलोइंगानबा चाही 28 अपोकबा मंगोल कवी मंगोंदगी यामलबा युंगांग बोतल कया फागतखि फागलबा पोलम सिंह अदुगा कोनना मखा ताबा आइन गी थबक लौखनबा एक्साइज डिपार्टमेंट सिनखरे
अमरोमदा लोक सभा मिखल की मांगोइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस निसा की मायोक्ता चथरकपा ड्राइव ता ngarang उखोंग सांग ममांग लेकाइदा लेबा मियोय अमदगी युंगौ लिटर तरा फारे फारबा मियोय अदु लेकाय असिमक्तदगी थांगजम थोइबा चही 94 अपोकपा थांगजम पाकपी मैतै कवि यूसिंग असि महाकना बेंडर मनुंगदा लोसिंदुना थमलंबनी फारबा मियोय अदु पोलम सिंग अदुगा कोनना मखा ताबा आइन गी ओइबा थबक सिंग लौखतनाबा यारिपोक एक्साइज डिपार्टमेंट सिनखरे चैरक असिदा ngasi अयु पुंग 8 मखाइरोम ताबा मतमदसु नुपी पुलिस यावबा थौबाल पुलिस की कांगबु अमना चथखिबा ड्राइव ता पोटयान तौदुना यू सुंगबा खुटपु अमा फागत पंगमखरे फारबा मियोय सिंग अदुदी खोंगजोम बाजार दगी विक्रमजीत चही 38 अपोकपा ननाव अमदी अथोकपम अवांग लेकाइदगी सिहाइस उसरानी चही 94 अपोकपा लेखिद्रबा तोंबा कवी मखोइदगी लोकल यूदा मचू संगबदा याननबा तोंगान तोंगान केमिकल सिंग लेबल नमननबा पोलम सिंग मसक खंगदबा पोलम कया यावना यू सिंग फागत पंगमखी लोइनना हायन लबुक्तगी मोहम्मद अजीत खान चही 38 अपोकपा अब्दुल लातिफना पोटयान की पोलम सिंग अदु सप्लाई तौबनी हाइबा खंगबदगी महक पुसु फागतले मखा ताना चथरकपा ड्राइव ता लमदिंग लाइस्ट्रम लेकाइदगी लाइस्ट्रम तिलोतमा चही 53 मपुरोइबा श्याम तोंगान तोंगान युंगांग अमसुंग कैन बियर गा कोनना फारे हाइरी सिटी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मस्जिद रोड मस्जिद बिल्डिंग नाकंद लैबा वारागी युम अमदा नुपा अमा ngarang नुमिदांग पुंग 10 रोम तारकपा दुवाइदा मसागी कागे टॉयलेट रूम दा थौरी यान्दुना सिरमले लैखिद्रबा मियोय अदुगी ममिंगना हैक्रुजम इबोमचा चही 53 अपोकपा हैस लुखोय कवी चांगांगै हैक्रुजम दगिनी महाक लाइसोन तिनसोन गा मरी लेनाबा थबक तौबा मियोय अमनी मसा मथंता सिजबगी मरम करिनो हाइबा चपचाबा खंगबा ngamdrabasu युंगी मियोय सिंगना फोंदोरकपगी मतुंग इना महाक नुमित खरनी गी ममांगदा नुपी अमगी मतंगदा निंगाई संगदानबा खरा थोखिबा लै हाइरी लैखिद्रबगी हकचांग ngasi अयुक सिटी पुलिस की कांगबु अमना लौखतलबा तुंगदा पोस्टमार्टम की दमक रिम्स की मोकता थमखरे हाइरी Continuous and comprehensive evaluation in North Eastern region की मतंगदा नुमित निनी चुपना चथगदबा regional meet ngasi classic hotel दा हौखरे NCRT की मखादा state असigi SERT न सिंदुना पांगथोकपा regional meet अदु हौदोकपगी थौरम अदुदा education S की director TH किरण कुमार IAS program coordinator professor Kavita Sharma SERT इम्फाल की director Dr M मीना कुमारी NCERT की PMD की head professor AD तिवारी न थौरम मपुएन सरुग्याखी मणिपुर मिजोराम नागालैंड अमदी त्रिपुरा दगी लाकपा SERT की डायरेक्टर सिंह अमदी अतै ऑफिशियल कयाना सरुक यारिबा मिट अदु पांगथोकपगी मतंगदा SERT की इम्फाल की जॉइंट डायरेक्टर जीम न फोंदोरकपदा स्कूल की एजुकेशन दा ओजा सिंह न मही ताकपीबा मतमदा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE निंगथीना चना हनबदा करी करी थेंगनबगे हाइबदु नैनबनी स्टेट अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंह दा CCE असि निंगथीना इम्प्लीमेंटेशन तौननबा अमदी प्लानिंग तौननबा रीजनल मिट असिदा खनगनी हाइखी National RT की मतुंग इना CC हाइबर प्रोग्राम असे क्लास 1 दे ना 8 फोक्ता इवैल्यूएशन सिस्टम दा CCE की स्कीम जे चनो हाइबने सिगी स्कीम से मणिपुर दासु अखोय हौदोखरे तबुदबु NCRT ना मतम मतम की चेंजेस मयाम अमा लाकपनिना अदु की चेंजेस मयाम दुगा मणिपुर दा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस तौरिबा CCE का कदाई दा करी वाली कदाई दा करी मेंशन गने हाइबर पोची की पांडम दा अखोय नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मरी सिगा NCRT की रिसोर्स पर्सन सिंगा पुल्लगा अखोय ना वर्कशॉप से खरा एंगै इंप्रूव तौनबा खरा एंगै क्लासरूम दा खरा एंगै स्कूल दा कमाइन तौना इफेक्टिव एजुकेशन अमा पोरकनबा सिगी प्रोग्राम से अखोय चथबनी थौरमदुदा सरुग्याखिबा एजुकेशन एस की डायरेक्टर TH किरण कुमार ना हाइखिबदा असिगुमलबा रीजनल की थाकता खननेनबा सि यामना फब कोंथांग अमनी एजुकेशन फगत हनबदा CCE असि यामना तंगाई फदे मिट असिना कानबा कया पीबा ngamlagani हाइखि Everyone is doing. There are also schools who are properly assessing it, and therefore, before going into the implementation part and the evaluation part, the outcomes from these evaluations, we also need to convince the teacher as a human being that they should be sincere. थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगाबोग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा वांगबल ग्राम पंचायत न कोनबा उयाल वाटर सप्लाई स्कीम ना मियाम दा पुंग कुनमरी इसिंग पीबा ngamlani हाइना लाउथोखिबगी मतुंग इना मथौ पांगथोकलदुना लाकली हाइना विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी उयाल की सेक्रेटरी हाइस जीवन थादोरक चेरोल अमना सेंगदोरकली चेरोल असिना मखा तारदुना थौबाल दाम नत्रगा मफौ दाम हाइना खंगनरिबा दाम असिगी इसिंग थिंगतुना लैरकपा अमसुंग वाटर सप्लाई स्कीम असिगी सोर्स ओइरिबा पुखरी की इसिंग कंगलकपना मरम ओइरगा हौजिक हौजिक की ओइना वांगबल पंचायत की मियामना इसिंग सुंगफम फंगदबगी अवाबा मायोकनाबदा मतम खरगी ओइना वार्ड सिंगदा टर्न 9 इसिंग थाबनी मियाम की अवाबा सिकोकनबा मफौ दाम दा थिंगतुना लैरिबा इसिंग अथुबा मतमदा थादोपिरकनबा वाटर
रिसोर्स मिनिस्टर की पुनिंगसु चिंगसिलकली Corporate Social Responsibility की मखादा टॉपसेन सीमेंट ना प्री होली सेलिब्रेशन का मरी लेना कना लेजद्रब सिंगबु निंगथीना सेनरिबा चिल्ड्रेन ऑर्फनेज होम सिंग अमदी ऑल एज होम सिंग द चतुना तंगाई फदबा मतिंग सिंग पांगख्रे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की मखादा पांगथोकपा मतिंग पांगबदु की मतंगदा टॉपसेन सीमेंट इम्फाल की सेल्स प्रमोटर ओरिबा खेत्रिमयुम रॉकी की कंगलापाता लैबा युमदा खना नैनबा अमसु पांगथोकी खना नैनबा अदुदा टॉपसेन की मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल कपूर सेल्स प्रमोटर खेत्रिमयुम रॉकी अमदी अतई ऑफिशियल कयाना सरुक याखी प्री होली सेलिब्रेशन के मांगोइना टॉपसेन CSR की मखादा चनुरा लैकोल खुराई लाइस्ट्रम लैकाई मणिपुर महिला कल्याण समिति चिल्ड्रेन होम कबो लैकाई डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन होम तेरा कैथेल अमदी ऑल एज होम मोंगसांगई अमदी बी पीपल मेंटल डेवलपमेंट होम मोंगसांगई दा टीवी सोफा स्टील अर्मिरा वाशिंग मशीन यावना पोलम कया खुसिनखी मतेंग सिंह असि पांगबगी मतंगदा टॉपसेन इम्फाल की सेल्स प्रमोटर खेत्रिमयुम रॉकीना नॉर्थ ईस्ट अमदी भारत की अतई मफम सिंगदा मियामना यामना पामनरिबा टॉपसेन सीमेंट असिना मियोइबगी खुनाइगा मरी लेनबा थबक कयासु तौरी अवा अना तारबा मियोइ कयासु मतेंग पांगली अमरोमदा प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल कापुना टॉपसेन सीमेंट ना अवांग नोंगपोक्ता लैबा स्टेट सिंग असिदा CSR की मखादा मियामगी मतेंग पांगदुना लाकली क्लेफ लिप सर्जरी ब्लड डोनेशन कैम्प आई चेकअप अमदी कैटरेक्ट सर्जरी रे चिंगबा सिंग तौदुना मियोइ कयागी पुंसी कनबदा मतेंग पांगली मसिदा नतना मियामगी दरकार ओइबा सिंगसु फंगहनबा होनरी CSR की मखादा स्टेट असिदा मियामगी तौबा याबा थबक सिंग तौननबा होनरी लोइनना थौरांग असि अतोपा स्टेट सिंगजसु पाइखटली हाइखी Topsen cement since 2006 has become popular day by day and because of our strong roots which are building customer relation, maintaining high quality cement which our production team has always been producing and never compromising on our तरातरेत सुबह लोकसभा मिखलदा बीजेपी की टिकेट आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिरेप ओहन्नबा नेशनल बीजेपी की लुचिंग सिंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट दा सुग लैनरिबा कुकी लालहौलुब अमना रिकमेंडेशन लेटर थारामी हाइरिबा वाफम असि खंगदे हाइना मिरेप ओइगनी हाइरिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट बेंजामिन मातेना सेंगदोरकली वाफम असि महाकना थादोरकपा चेरोल अमना खंगहलकपनी चेरोल असिना मखा तारादुना महाक लालहौलुब अमतगा मरी लैनदे महाक मियामगी याइफनबा थौगाई पुरिबा मिसक अमनी कनागुम्बा मियोइ खरना मिखल ममांगदा महाकी मिंगचत थीननबा सिलकपा थौसिलनी हाइखी अमरोमदा कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एन ओना यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF की अतई लुचिंग सिंगा करीमत तानरमदना UPF के चेयरमैन थांगलियन पाउग लोइनना नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाहदा बेंजामिन मातेना आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री इलेक्शन दा मिरेप ओइबदा सपोर्ट तवी हाइना रेकमेंड लेटर थारंबादु लाइबक थीबनी UPF की अपुनबगी सक्तम की मायोक्ता थबक तौरंबा थांगलियन पाउ फ्रंट असिबु लुचिंगबदा मतिक चाद्रे मरम अदुना थांगलियन पाउना UPF की लेटर हेड सिजनरगा खौखिबा डिसेंबर की कुनिपान अमदी चलिबा थासिगी मंगादा थादोखिबा चेरोल अदु चनररोय हाइना यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट की लेटर हेड ता फ्रंट असिगी वाइस चेयरमैन इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी स्पोक्सपर्सन जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी फाइनेंस अमदी कन्वेनर की अपुनबा चेरोल अमना फोंगदोरकले Joint Administrative Council of All Manipur Trade Union AMTUC amadi All Manipur Government Employees Organization na lamdam asigi lenga ki thomi singda taret suba Central Pay phanghallu haiba dabina changsilakiba khongjang lakleba April tha da pangthokadoriba taret suba Lok Sabha mikhal gi yenglaga matam kharagi oina komthokle haina Council asigi Secretary General Laitonjam Biken na fongdokre wafam asi mahak nangasi Babuparada leiba Council asigi office ta pangthokpa paumi singa unaba ma da fongdokibani January 2020 dagi 7 Sanan pay thokanina thoibu order se koi yaba ba moi akoina pami bu demand di 1 January 2016 dagi with area yauna akoi ki 7 Sanan pay se janaga da bani sini adu phangtibo akoi jesop enjo na changjali ba makhan makha kya gi democratic oi ba khongjing khudimak akoi makha ta na changjing gi ni aduga hanbanai dana aduga hojik election call ba da ibina maram oraga koi nasi lagi koi changjang ne toromba koi ki legislation kudimak nasi lagi suspend tore election lawyer matungda koi election ji hegoi buga tawda da election hegoi buga call kada lotho matungda koi na koi ki demand Imphal West District Police Commando Bazar Unit na lokhalakpa checksing tharang ki saruk amoina ngasisu Imphal gi Masjid Road Kakhulong Laima Shopping Pareng
Polo ground maning ya koi bada park sanati bahumagi thabak chathakre. Operation adu da punna miyoi chamri ga humjani thoi verification tauki maduda masagi saktak che yaudaba miyoi kunipan makhatana wahang pahang chathana bagi damak city police sinaki. Nipu humdoi suba ARG More Battalion nangasi helipad manakta laiba de-addiction center da laiba miyoi singda de-addiction drive asigi matangda awareness program ama pangthoktuna medical treatment pikre. Awareness adu da battalion asigi Lieutenant Colonel Shamal, Major RK Sharma, Major Rajiv Kumar, Dr. Captain Augustus samadi More da laiba tongan bafurup ki luchingba singna awareness adu da sarukyaki. Punna miyoi nifu rom laiba center asida Assam Rifles na center asida laiba miyoi singda medical checkup tauduna drug na sama samadi miyoi ba khunai da piriba akai ba kyagi matangda film kya kaptuna yenghanki amaromda center asida pastor oina thaupuduna lairiba hemkhulun na 43 Assam Rifles na center asida matam gi awat pasing medical camp treatment pibiba amadi awareness kya piduna drug chaba singda kanaraba advice khanganduna bap tahanba asida harauba fongdoki asi Assam Rifle na ekoi mating pangba yaba makhai si makoina mating pangraga asida center da labor mission si huji maksi 40 about ni makoi patient si makoina treatment to raga aduga hidak asu makoina free na dum pie amrak makta su nupi hoi su treatment to pire amrak makta su makoi la raga sia training treatment to draba su makoi ngon da su Development Commissioner for Handicraft, Ministry of Textiles, Government of India ki Senthang Makhada, Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited na sinduna haukiba Mars ani dagi hauduna Imphal gi GM Hall da pangtholakiba Gandhi Silk Bazaar ngasi loisingkhre. Thauramgi athoiba mithunglen oina saruk yakiba Handicraft Service Center gi Assistant Director TH Rajen hai Manipur gi khutsa hairaba miyamna puthokliba pothok sing asi malem sinba thungna khanghanbada asigumlaba mela asi hena pangthokpa mathau tai makhatana mela kaya pangthokigani loinana pothok puthokliba singnasu ahongba mamalda miyamda phanganba honabiyu haina su appeal tauki pothok kandat laibunina mela khudimota bokung phagadra pharodra bhai highway adaba loudspeaker system me adaba aduba problem khara thokpe adu tawdaba yadamina maasnung da mela ge khara di adu tawdore khogi ranine ki sanction je tu matam da lakin aduna artisan singna isan sajo ko natabida khuthang leiraga yolba maman yamna kaba adana pochita basu hoy avna pochina boida mutadi manufacturer rate isa pothok tu view aduga buyer sing sibu telan view haibo phom khar thamjara All Manipur Students Union ke Nifumari Suba General Assembly mifam DM College campus laiba association asige mayai loisang da pangthokre mahiroi lup asige constitution da amendment tauba yana ba amadi MSU ge executive committee ge tenure chahi ani oiba haina ek oina onduna mapung fana chana na ba wafam kaya kupna naina ba matung General Assembly aduna tongan ba warep mari amata oina laukhre Pau ge marthana tembe break ama amuk lauzari lamjingba jewelry na adom gidamak khwaidagi asengba sana khwaidagi ahongba sana asamalda fanghanjari ekhoi gi service sing di inat ki oiba design sing ready made ta fanghanjari singnaningai oidraba asengba sana khaktamak pizari manung matam sana order delivery sing pizari sana asamal khwaidagi nemna lawjari nomaizing numitsu adom gi service ta leizari Nasimak Lengsin Birau, Lamjingba Jewelry Private Limited, DM College Road, opposite Memsi Mall, Thangmaiban, Imphal West. Email lamjingbaJewelry@gmail.com. Website www.lamjingbagoldbank.com. Contact us at 764293445 and 940-299-2391. Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Break matungda makha taba pau pizari All Jiribam United Clubs Association Jiribam amadi Krishna Diagnostic 50 bedded hospital Ningsing Khun Jiribam ga khusam naraga thasigi tang taruktagi hauduna Jiribam gi tongan ba mafam singda free health medical camp pangthoktuna lakliba asigi makha tarakpo oina ngasi Hilga Jiribam dasu pangthokre thauram asigi matangda All Jiribam United Clubs Association gi president M Maipak Sanana phongdorakpada Krishna Private Limited Diagnostic 50 bedded hospital Jiribam na
Jiribam gi tongan tongan ba club singda chatharakpa 1-day free medical camp asi ngasina hilgat asida pangthok chabani. Free medical camp asi pangthok tuna lakpagi maru oiba pandamdi Jiribam gi 50 bedded hospital asida leiba National Rural Health Mission gi makhada Krishna Diagnostic Center asina Makhal Yankai gi mathakta lemna laying bagi khudong chaba du leire haina miyamda khanganjabagi pandam amani haiki. Mahakna asigumba free medical camp asi Jiribam da leiriba praja singna khudong chaba lobiyu haina Krishna Diagnostic amadi Azuka gi maikai dagi appeal tawrakle. 50 bedded Jiribam hospital da ekoi hoji PS Makhal Yankai gi mathakta free da tawre haibagi sigumba Krishna Diagnosis ka government di National Rural Health Mission Manipur Naga People's Front MNPF ki Taruk Suba Mapok Kumon Thoram Party asigi General Headquarter G High Skew Mobile Battalion amasung Unit Department Khuding Makta Mapung Fana Pangthokre Mapok Kumon gi Thoram asida MNPF ki Firalda Ikai Khumnaba Utpaga Loinana Manipur gi Ning Tambagi Lanfamda Thawai Kat Khraba Athoba Ning Tam Lanmi Singi Mafamda Revolutionary Salute Piduna Ikai Khumnaba Utpagi Akhanaba Thoram Pangthokhi Thoram Maduda MNPF ki Chairman John Francis Kasungna Taibang Semba Mapugi Mafamda Thagat Pafongdokhi Chairman Namakha Taraduna Manipur asi Kanglup Kayana Punna Khundaminaduna Himineraklaba Mafam Amani Kanglup ama yaudaba Manipur Mapung Faba Yaroi Indiana Manipur gi Unity Thugainaba Divide and Rule Policy kanna chatharakpa matamasida aikhoina apunbagi pangal sagat minabagi achetpa wakhalon gi wangmada kaidongwindu su tawroidabani Iramda Manipur da leminariba Kanglup khudingmakna apunbagi Unity kannanaba honabada thamoi sengna amadi amabu ikai khumnaduna nungsi chanana himinanaba mathautai aikhoina asengba yeknaba kanano khandoktuna ningtam lan mai pangna changsinnaba mathautare Manipur imagi apunbagi saktam kanba haibasi mamangaidagi khundaduna himinaraklaba Kanglup khudingmakna pukchel sengna lofam thoklaba ithaudang asibu khulai oina chetna paiduna Lady Makhaidi Taibang Mapu Isorna Thousand Bigani Amadi Changsiliba Lan Asisu Mai Pakani Haiba Thazai Aroi Bada Taruk Suba MNPF ki Mapokumona Sida Chairman John Francis Kasungna Manipur gi Miyam West Sea gi Fraternal Arm Leader Sing Amasung Ningtam Lan Missing na MNPF pu Sagatpi Bagi Damak Thagat Pagaloina na Revolutionary Greeting Tawrakle Manipur State Kala Academy na sinduna iboyayma sumang lila sanglenda haukiba February 19 dagi hauduna pangthoklakiba nifu taret suba All Manipur Sumang Lila Festival lisingani taranipan taramapangi ngasi tarani chanba numita Arun Kumar Laishram na iba lai ibo tombina takpi tambiba korau mangal haina mingthonba sumang kumhai sanakhi The Federation of Film Societies Indiana Film Society of Manipur amadi Manipur State Film Development Society na sinduna tha asigi nipandagi numit humni chupna chatharakiba International Women's Film Festival ngasi loisinkhre ngasi konung mamangda leiba FDS Auditorium da pangthokiba festival loisinbaki thoram atuda wangang laduna Film Society of Manipur gi Secretary Haubam Pavan Kumar na Film Society Manipur asi revive tawduna audience masing hengat hanbada film asi pangthokpani haiki aduga tasengna akoigi Federation Film Society of Manipur se akoina film society movement se kanna muk revive tawna mo honajaba haitare film culture ama kanna semgatnaba cinema yengminnaba cinema discuss tawba akoi sida kitang akoi society movement se kitang taptharu reba aduna nauna mu hauna se akoina International Women Day siga mari leinana akoina haujelase hana tawraga yam thuna hauso haubane akoi hujik film se yam phajana festival se dum successfully dum pangthui Guwahati da pangthokadoriba Mr. Miss amadi Mistress Majestic India International Saruk Yarunaba Manipur gi contestant sing khanbagi audition round ama ngasi Singzamai Community Hall da pangthokre audition adu da Manhunt Manipur lisingani tara mangagi Best Physics takiba Vulet Moirangcha awang nungpok barat ki sangnai raba model Bishan Mangang Manipuri film actress Kripa Lakshmi amadi Miss Orange Queen lisingani tara taret Sangita Thiamna jury oike Hauzik amuk sanabagi pau fangbigani
German Junior Berlin Germany da chathariba men's under 19 competition da Manipur gi settler Mairava Luwang ahumlak suba aroiba game ta masal da sokpa leibadagi junior world rank number 1 gi makhuta maithiduna quarter final da lehore Mairava na haukiba thangzada competition asida Indonesia gi Jonathan Ramley amasung Bobby Saitiabudibu maithiba piramlaga quarter final changkibani quarter final match ta mahakna taramathoi mapanda mangjil thaduna chatlingaida masal da soktuna puhobani hairi National Investigation Agency NIA gi court amana ngasidagi chahi taranithoi gi mamangda thokiba samjauta blast case ki rai lauthokadauri IED kayama pokhairakpadagi train adu da tongba miyoi humfunipan sikhibani thaudogasi haukiba February gi taranipan English singani tareta Haryana da thokibani thaudogadu da samjauta train gi course ani mai chaktuna misi mina adu thokibani Kuki Lalholup Singh Oriba Jomi Reunification Organization JRO amasung Kuki National Organization KNO na Manipur BJP unit ke Vice President Oriba Benjamin Mate da handak pangthokadoriba Lok Sabha mikhalda Outer Manipur Parliamentary Constituency da mirep oinanaba party ki ticket pibinaba BJP National President Amit Shah da haijakre tongan ba Amit Shah da iba chithi da suspension of operation da leiriba Lalholup ani asina Mate asi ticket tanariba singi marakta khwaidigi asa leiba misakni haina palli awang nongpok State Nipan da Lok Sabha poll April ki taramathoi taranipan amasung kul humdoi da tangkak ahum thokna pangthokadauri Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram Nagaland amasung Sikkim da tangkak ama khakta aduga Manipur amasung Tripura da tangkak ani da aduga Assam dana tangkak ahum thokna pangthokadauri Nagaland da hana Congress thadorulaba senior leader Kunmathoi party asida amuk halakre amadi Congress na state adugi BJP NDPP chungsinaba government ki stop gap ki mayokta punna thengnaragani haina wasak laukre Luchingba Singh adu okpagi thoramda mangarak chief minister oirakraba amasung senior party leader SC Jamirna Congress asi ngasi gi hanadagi mapangan kankhatle haikhe hanagi Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC gi president Jamir hanagi speaker Jet Lohe amasung hanagi deputy speaker Joshua Sumi yauba leader Singh adu general election mamangda party da changlakibani Congress party asi mityang sanba amasung asengba wakhalon chenba muthatpa yaroi daba party ni haina Jamir na haiki party gi marakta laiba yanadaba sing thadoktuna Congress workers sing na pukning channa party asi gi thabak tawram sing pangthoknaba hanagi Nagaland governor su oiramba Jamir na haiki Mizoram Chief Minister Joram Thangana March Nipan da cabinet meeting ama kauduna Mizoram liquor prohibition bill listing ani taramapan ayaba pikre chaliba tha asigi kunda haugadaba state assembly da bill asi puthokadauri haukiba November da pangthokiba state assembly election da Mizo National Front MNF na sakti pairabadi state adu da yung pumthing thingani haina party ki manifesto da form kiba laikhrabani state adu da haukiba chahi listing amaga chamapan maudra taret tagi listing ani ga tarat manga fawbada Mizoram liquor total prohibition act chanaduna lakhi Lal Thalhauna na Luchingba Mamangi Congress Lengak na haukiba chahi lising ani taramanga da March tagi yu yonba dukan sing hangbagi ayaba pikibani ngasi phone kiba pauche singda kari kari maru eba pau yaw kibage habdu mayam puna miyeng taminasi Kanglei Park ki Maira People's War Group na Catholic School singda thamliba athingba numit humni gi manungda handok vinaba mahiroi lup manga na appeal tawrakle Fazil luraba sinmi ahum tekta kaidan thadorakre Manipur People's Bill India gi president da SNP vinaba MDA gi mihut sing Imphal thadokre Nupi amasu BJP gi ticket tanari yu sungpham thugaiduna yu sing amadi miyoi kya fagatkre Pauzel Manipur People's Bill president ki ayaba pinaba taksilunaba MDA gi mihut kangbu Imphal thadokre National Green Crops ki lupa crore taramari henbagi senfam narol da lokthokkhibagi chingnaba leire Thawal da pojan tawduna yungang sungpham amasu phagatkre mifam pangthoktuna mikhal gi thabak thorom sing yengsinkre Pandam NSN Arni chingnaba singna phakhiba sinmi ahum thadorakle Code of Conduct chanaraba matungda candidate singna tawgadaba amasung tawroidaba sing DEO na wamang yatkre Catholic School gi oza amadi van driver da lawriba firep handokpiu JSCC Independent body amana thigat kadabani AMS MDA gi member sing Dili Pangkre Politics kona tausi Manipur hana kansi Tombi Manaba Political party sing mire puthokna bahonavada mathau sinnakre khulai paiba lalhawna faruba sinmi ahum tekta kaidana thaduragle lona yadaba yu sungkham thugaikre majak mathum phagatkre Loisilakpada maru iba paw mu kahana
Manipur People's Bill lising ani tara humdoi Bharat ki President ta SNPBU haina taksilunaba MDA gi mihut sing Imphal thadokre. Maitai bu ST list chalhanbagi matangda political party sing ya sing ba firep lauthokta singda bot pifam thokte haina STDCM na haikre. National Green Co-op Scheme ni makhada Manipur gi school amadi college lising mariga chamada pigadaba lupa crore tara mari henba senfam haina thokrabra haibagi chauna chingnaba leire. Amadi Asian Argilan mi singna nongmai chingdol da fakiba BIPL gi sinmi ahum thadorakre. Hauzik ki oina de matang asida Manipuri Paulo Shinjare paumiyeng tabiri ba mayam pun mapu ASHAPRIYA na mukha na khurumjare.